Reka tugushimire kandi tuguhe ikaze wowe udukurikira aho waba uherereye hirya no hino hatandukanye. Tuguha ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko umeze neza. Reka twinyarukire rero tunyarukire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Kongo imyiteguro y'intambara irarimbanije. Umutwe wa FDLR uri mu myitozo idasanzwe, uri gutozwa n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'ingabo za SADEC. Ni imyitozo rero umutwe wa FDLR urimo urafata ngo ugamije gutera u Rwanda. Imyitozo idasanzwe, izi ngabo za FDLR ngo zirimo zirigiramo ibintu byinshi bitandukanye mu rwego rwo gutegura operasiyo zo gutera u Rwanda, mu gihe FDLR ngo yagombaga kuvanwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu yandi makuru kandi turaza kukubwira ku bijyanye n'ingabo za RDF kuri ubu zirimo zirakorera ubutumwa bwazo muri South Africa, aho rero ngo zirimo zirashinjwa gufata ku ngufu abagore n'abakobwa muri iki gihugu. Gusa ibi birego barimo kuzishinja RDF yabiteye utwatsi ndetse iza gusohora inyandiko zitesha agaciro ibi birego. Izi ngabo ndetse aba bagore bo muri Central Africa barimo barashinja ingabo za RDF. Tuguha ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye, n'ubundi tugiye kubanza tukanyarukira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu umutwe wa FDLR ni umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse ni umutwe umaze igihe ushyirwa mu majwi ko ufatanya n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Ni umutwe rero kuri ubu ngubu wamaze gutegura Operation Karundura. Ni umutwe kuri ubu ngubu wamaze kuba uri mu myitozo, aho rero ngo iyi myitozo urimo kuyifashwamo n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'ingabo za SADEC. Izi ngabo, uyu mutwe wa FDLR rero iyi myitozo urimo yigiramo ngo gutega ibisasu bya kirimbuzi, guhanura indege, imyitozo idasanzwe za operasiyo za kaga zikomeye ngo zigamije gushoza ibitero ku Rwanda. Mu gihe rero FDLR imaze igihe yumvikana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi FDLR irimo amasezerano bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994, baje guhungira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze kuri ubu bari gufatanya n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Uyu mutwe rero wa FDLR mu gihe gishize ubwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yari ari kumwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Therese Kayikwamba Wagena, bari bahuriye muri Rwanda aho muri Angola. Bari kumwe n'umukuru waho ndetse nyine ahangaha bigaragara ko bari kumwe n'umuhuza Angola, yaragamije kubahuza mu rwego rwo gushaka umutekano ndetse muri aka karere k'ibiyaga bigari. Gusa bidatinze byaje kumvikana ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaje guhabwa message cyangwa se uyu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Therese Kayikwamba yaje guhamagarwa na perezida w'iki gihugu Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, amubuza ko agomba gusinya kuri iyi myanzuro igomba kwirukana umutwe wa FDLR muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa nyuma byaje kongera kwigwaho, byumvikana ko umutwe wa FDLR ugomba gusenywa ukavanwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuko uteje ikibazo ku mutekano w'akarere k'ibiyaga bigari. Kuri ubu rero umutwe wa FDLR wazindukiye muri Operation Karundura. Ni imyitozo idasanzwe izi ngabo za FDLR ziri kwitoza, aho ziri gutozwa n'igisirikare cya SADEC ngo imyitozo Karundura yo gushaka gutera u Rwanda. Ni amakuru rero akomeje kugenda agaragara ku bitangazamakuru bitandukanye nka byo muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange, aho rero bikomeje kugenda byandika iyi nkuru idasanzwe rwose ko umutwe wa FDLR kuri ubu urimo uritegura ibitero bidasanzwe byo gutera u Rwanda. Mene makuru rero, muri Repubulika n'ubundi tuyakomereje muri Repubulika ya South Africa, biravuga ko RDF yaje kunyomoza inkuru yashinjaga ingabo zayo zari ziri mu butumwa bwa MONUSCO gufata abagore ku ngufu. Ni ibirego rero leta ya RDF yateye utwatsi
yivuye inyuma. Igisirikare cy'u Rwanda RDF cyanyumoje inkuru ishinja ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro bwa Loni bwo kugarura amahoro n'umutekano muri Repubulika ya Centrafrique MONUSCO gufata abagore bo muri kiriya gihugu ku ngufu. Ni inkuru rero yanditswe n'umunyamakurukazi Barbara Debu wayitangukije mu binyamakuru bitandukanye nka The New Humanitarians na Le Monde. Nk'uko rero tubikesha n'ubundi ibi bitangazamakuru bitandukanye, uyu munyamakuru mu nkuru ye biragaragara ko yasubiyemo ubuhamya bw'aba bagore nyine batatu, avuga ko ngo basambanyijwe ku ngufu n'abasirikare b'u Rwanda, barimo uwitwa Jeanne uvuga ko yasambanyijwe yagiye kugurisha imbuto mu birindiro by'izi ngabo, ndetse uwitwa nawe ngo Grace avuga ko yasambanyirijwe mu mujyi wa Pawa wo mu majyaruguru ya Centrafrique, ndetse ngo n'abandi bagore babiri bavuga ko basambanyirijwe ahitwa Ndasima mu birometero ngo bigera kuri 400 uvuye Ibangi. RDF mu itangazo yasohoye kuri uyu wa gatatu tariki ya 16 Ukwakira yavuze ko ibi byose ari ibinyoma ngo bitanashobora kubaho ku ngabo za RDF, nk'uko ku kibazo cya Jeanne wavuze ko yafatiwe ku ngufu mu birindiro bya RDF biri Bangi. Igisirikare cy'u Rwanda RDF cyavuze ko ibirindiro byayo byose by'ingabo z'u Rwanda muri Centrafrique ngo bitemewe, ko abasivile batanditswe cyangwa se ngo babe bahakorera ndetse ngo n'abahakorera ubucuruzi butazwi batajya binjira muri iki ikigo, bityo ngo nta guhohotera umusivile gushobora kubaho ngo kwashobora kuba kwarabereye muri ibi birindiro by'izi ngabo za RDF. Ku kibazo rero cya Grace w'imyaka 28 we yavuze ko ngo yasambanyirijwe Ipawa, RDF yasobanuye ko nta ngabo z'u Rwanda ngo zigeze zoherezwa muri aka gace, bityo ngo ibirego ari gushinja izi ngabo nta njingiro namba bifite. Na rero niko bikomeje, kandi bivuga ko ari nako bimeze ku bagore bavuga ko ngo bafatiwe ku ngufu Indasima, kuko ngo nta musirikare w'u Rwanda nyine ujya uhakorera habe namba. RDF ivuga ko yafashe ibirego byashyizwe ku ngabo zayo nk'ibiremereye cyane bijyanye no kuba gusambanya ku gahato abasivile ari ikizira ku ngabo ziri mu butumwa bw'amahoro, mu butumwa bwo kugarura amahoro. Ikindi cyababaje RDF ni uko ingabo zayo arizo zashoboye ndetse ngo guhagarika ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryari rimaze igihe ribera mu nkambi y'abavuye mu byabo ya Abriya. Igisirikare cy'u Rwanda RDF cyashimangiye ko ikinyabupfura, isura nziza n'imikorere myiza bisanzwe biranga izi ngabo z'u Rwanda ari nta makemwa, ndetse ko imyaka 20 ingabo z'u Rwanda zimaze mu bikorwa byo kubungabunga amahoro zakunze kurangwa n'ubunyamwuga ndetse n'ubunyangamugayo, tutibagiwe kubaha abasivile bo mu bihugu ziba zaroherejwemo, ndetse ngo zisunze indangagaciro yo kurinda abasivile. Ngayo nguko rero arimo aravugwa kuri ubu. Nuko byari bihagaze ku mirwano ndetse n'ibirego byashinjwaga ingabo za RDF zikorera ubutumwa bwazo muri Centrafrique.
reka rero mbashimire mwari mudukurikiye mu biganiro n'amakuru tubagezeho 5 kuri 5 mwibuke gukanda subscribe cyangwa se abone aha ndavuga bitewe n'uri mukoresha waba ukoresha igifaransa cyangwa icyongereza hose urabyumva maze usangize aya makuru n'abandi bose ukora partage cyangwa share n'abandi bose amakuru abashe kubageraho 5 kuri 5 kora muri comment utwandikire maze tuborosheho kubana mu makuru y'ibiganiro tugezeho 5 kuri 5 ngenda bashimire rero nimukomeze kugira impagarike n'ubugingo amakuru yacu yo nakagaruka turakomeza kugenda tuyebagezaho 5 ku kandi.